Hello, good morning everyone. This is DJ Pink back again. So here nari ndi kuri moto ndi kujya mu ndi center aho twari tugiye guhagurukira njye n'inshuti zanjye twari tugiye mu Bigogwe. Ni ubwa mbere nari ngiye kujya mu Bigogwe and I was very excited and I was interested in the trip. So hano nari ndi kuri moto, inshuti zanjye zari zahageze bari kumbaza ati Pink ugeze hehe wakererewe. Njye nari ndi kugenda nirebera akaviyu, nirebera ukuntu Kigali ari nziza, nirebera ukuntu tuba dufite umutekano. So come with me. Genda mo gake. Ndabafashe. Mama mbonye kuri kamera. Jika ari kumunga. Pink uri kumunga. Content creator, vloggy. Hey guys. Hi guys, welcome to my channel. Beze bon. Nawe itangiye. Uratangaza iki? Uri mu mbere nshyize kuri kamera. Pinky. Come with the Pinky. Come with me. Freddy Musoni arimo mwambika mikro. Mbona ndayimo cyane Ndayimara ayimushizemo, amushizemo. Hamwe na Roa Safaris. Freddy Musoni ayishizemo. Banza uvuge ko Freddy Musoni ayishizemo. Hanyuma Ashizemo mikoro. ayishyizemo. Amaze kuyishyiramo rero tugiye no kuyikoresha. tumeze neza. Abantu bakora subscribe kuri Mwibuke gukora subscribe kuri YouTube channel ya DJ Pink. Mwibuke gufollowinga Pinky Bites. Tubafitiye udushya twinshi cyane. Ariko usigaye utonga. Ndagira ngo mubaze. Ese yanda yose. Wowe hari umuntu wakwishyirishije akakora? Yava. Wamukura he? Yava he. Wamukura he? Pingu umeze gute? Umwe tugende man. Oya bira byose byatatu nizere ko bifashemo. Bira byose bavugaga mbere. Ibyo biryoshye ikiganiro. Nanjye. Hello guys. Tangira. Yes, urugendo rurakomeje tugiye mu Bigogwe. Tugeze mu karere ka Rulindo. Tugiye n'umukobwa mwiza cyane yitwa DJ Pink. Tumeze gute? So smart. Kantu kaga Pink naho kajya kabura. Nikajya uriyiranje. Kumbona. Urumva rero kuza mfite uniqueness na creativity ibyo byatumye abantu babikunda. Ikindi kandi ni uko nyine mpuzaho ntabwo ntuma nyine bamumbura. Ikindi ni uko nari mfite corporation runaka muri isanzwe muri cyo bazanye ibintu byinshi tuni dukeya barantera Agano man. So guys, mwabonye ko none ari Pink wanzi umunsi. Bagiye kurya. Haraza n'ibindi. So bagiye kukorera challenge yo gutangira ngo kurya Mutereke ku modoka. Murajya munywa na juice cyangwa ni kofi? Kugira ngo ngo ndenze ndarya umugati n'umuneke wo utarayimara. Sawa. Turabara. Oya none kugira ngo mwereke. N'uburyo twagiye ufatire gushyira kuri TikTok. Sawa. Oya mwegere ariko mwese mwatagaranye. Mwitagarana mwegerane kugira ngo mujye muri frame. Ndasima cyabashira mu kanwa. Oya. Mwegerane mutabishyira muri nose. Babu wacyugoye vinyuma. Oya nagukomeye. Ujyanye umunsi kuri challenge. Cyari oya muri cyari. Oya turakomeza ku Oya nagukomeye. Urimo muri challenge igiye kuba hano. Okay. 1 2 3 Araumaze. Rose mutangiye tutari twabara. Oya naba bari. Somarita ariko ni isimba pe. Mbega umusoro urya we. Kareka Somarita yawumaze. Osmarita se yawumaze. Yarangije kare. Oya. Naba. Go Pinky. Go Smarito.
ntabwo birashira ariko hari umwe yatwibye uyu nguyu yatwibye ko ntabwo arabimara uyu ntabwo yabimaze ntabwo Pinky muramwibye uyu mugati nawe Osmarito arawusa nawe yari urimo nawe niwe wawufashe na bwa urimo The winner is watsinze urabona hano rero twendaga kugera mu Bigogwe turimo turagenda mu muhanda ujyayo werekezayo tukagenda duca kuri view nziza duca ku nka muri make twari twishimye nk'uko muri kubibona mu modoka aho ngaho. Welcome to Bigogwe. Today, no munsi Pinky Bites irabera mu Bigogwe. Come with me. Hari kugaragara neza. Cyacana w'umukire. Big G. Undisha abantu. Bagukunde, bagufollowinge, bagusubscribinge, bakuhe ibiryo burya. Amen. Bamena akazi. Biramucanze. Ngundisha abantu kuri Pinky Bites. Umva Pinky mumukunde umuhereze everything. Like you got everything. Ngundisha abantu following Pinky umushakira ibiryo. Sibyo. Amagi bayongere. Kali 250. Umukire wa mbere. Jado Ngundisha abantu babwire bakore subscribe DJ Pink ariko biriya bintu byo kurya cyane babwire bakore follow kuri DJ Pink na subscribe abantu byose babikore cyane Tisha Ngundisha abantu DJ Pinky bamukunde nuko yabatim si mwese mufollowing DJ bagukundisha n'abantu DJ Pink nyine ni bankundisha kwa manzi tugomba kuhaza the rush no biri bibe n'umuntu wacu Ngundisha abantu Ngundisha abantu dore niyo mukunzi wanjye ngaho ngundisha abantu rero mungundisha abantu we n'umukunzi wawe ntabwo ukundisha abantu ariko abantu nibagiye kuri YouTube bandikemo DJ Pink bahita babona channel ihita izaha bagore subscribe iriho content za danger vlog. Hey, say hi to my people. Ngundisha abantu mukunda DJ Pink mumukundire kurya ari mumukundire kurya akayezu n'umukobwa muzi nko mu myaka nk'ibiri ishize sibyo yatangiye kujya kudija ariko nkurikije uko ameze uyu munsi ngahema kudija nabyo arabizi ariko no kurya nabyo ndabasha ngundisha abantu rero mumukunde mumuhe akazi ko kudija ariko apana ko kurya ko ibyo yarabisize byose ni akazi abo guha akazi Osmarito, say hi to my people. Nje kwigana video general team. First say hi to my people. Go what the fuck? Say hi to Hello my people, the golden Osmarito OG Papa Gadis Papa Usne, their daddy's daddy, the crush of their girlfriend, the bestie. The guy who makes you say the only man who makes the girl say Ngundisha abantu. Kudishe, mukunda DJ Pinky, no mukobwa urya cyane, arari ariko nkacaho
Hi to my people. Kopi nawe wayigize ndende ko wayigize ndende mwana ko wayigize ndende nikingana nikingana yigabanye mani ni ndende cyane Note turakamera usira komera gutyo mba nayizewe n'uyizunguza gusa izunguza iki cyari yagikomeye hajya narindi gushaka ndi yo 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 Come. Banyita director Pink. Munyakazi. Twagiye. Wa Pink yaje. Twagiye. Yo. Daddy. Yes. Imeze neza. Nta kibazo umukobwa wanjye. After here we are going to The Lash. What the Lash is? Twagiye. Fotora cyangwa ni Mundisha abantu. Mukundisha n'abantu. after this the rush Sibyo nubwo ninywera inzoga nubwo ninywera n'itabi. N'itabi nturinywa kandi ufite vibe ziri hejuru. Yego. Ntabwo ndi kukubona. Vlogi. Mukundisha abantu. Mukore subscribe. Channel yanjye yitwa DJ Pink. DJ Pink Rwanda mwese mukore subscribe. ko ni kubona DJ Food Twagiye. Mukundisha abantu. rero nimba twemeye kugukunda Babwire bakore subscribe. nimba bagukunda unamupata Ukunda Pink uzaba umuforomo. Ukunda Pink uzaba perezida. Nudakunda Pink uziba bakuvune. Vlogi. Guys, we're here with the one and only DJ Pink, so don't forget to subscribe on her YouTube channel. Thank you. Nibuke gukora subscribe. Subscribe. Osmarito. Best w'abakobwa bose b'i Kigali. Hi. abasheri wanyu The only one who makes wabisubiramo. Tugeze aha natangiye kuzuminga nkajya ndeba neza niba ziriya nka ndi buzibone ariko biranga. Mbwira shoferi ati hagarara ndebe inka. Mbonye inka. Shoferi yanga guhagarara akomeza aragenda kuko amahirwe mba ndazibonye. Nkiri kureba inka numva bote ziri konjya. Ndavuga ese nafashe bote zitankwira mbonye izindi nka ku ruhande. Turakomeza turagenda ndi kureba view nziza yo mu Bigogwe. Ni ukuri pe umuntu utaragera mu Bigogwe ndagushishikariza kuzajyayo. Nuko rero tugeze ahantu twagombaga gusiga amamodoka tuyaparitse kugira tugende mu Bigogwe neza tumanuke dusange aho inka ziba ziri aho twagombaga gukorera activity zose gukama kotsa ibijumba ibigori ndetse twebwe twariye n'akabrushete n'ibirayi. Nuko rero dusohoka mu modoka njye n'abashuti banjye ngaba bari guseka bishimye tuba turasohotse. Yese ndagushaka.
Zarakamye. Indirimbo bro, ebyiri cyane. Indirimbo zarakamye cyangwa urasohora? Aje bayita Atrel Andre. Nukwayita? Atrel Andre. Is the precious man ndakwemera bazi. Nakuze gufana ngewe. Akira. Subizi, usikuba muri highlights zanye bana. Kupa did. See the outfit. See the look. Urabona ko Amazon se mubonye asigaye yitwara nkaho. Nizi. Amazon yarakwigaje. Mana ibaze ite bintu uri kubushaka. Dore tuba kuni meza. Yaye izo modoka zose ziza arana. Kuba. Daddy wa mai. Wapenkizo. Ntago wafata igikoni nacyo mfite. Wallahi wapenkizo turagukoze. Mereza. Aje. Mereza. Wa mabizo we. We babu. Sakinyimye se babu. Babu sakinyimye. Aragifite se. ko nta mata ariko uretse no kurya burya uni n'umushumba. Iryo bere ry'inyuma rikwegereye ibyo ngibyo ntabwo wabikora. Zana ibiryo. Afuta renga umwamikazi w'ibiryo sha. Umwamikazi wo kurya utamurenga nyaboneka. Afuta umwamikazi wo kurya. Baza yabitangiye haranatangira. Zana uri kutwika. Oyarya. Stop. Hey. Kurama Mama Runa.
Ntari bagarukiye hafi umutipe agarukiye hafi nawe jyamo ukazabikata The winner hagiye gukina Babu na Pink Jewe ntabwo nakina njye mutoza wa Temarigwe ngiye muri Temarigwe kazi njye mutoza wa Temarigwe urumva ngiye inkweto narazimanitse uri muri video yonge azangira kuri vlog inyama ebyiri cyarimo ibyo ntabwo irarangira ntigiye agiye kuzimara n'igiti kijya dare warekeye video nanjye wa mwamikazi w'ibiryo Mfata ka video ibore ya umugore mubi
abandi bagezeyo bazamuke guys. dore nuko naje mu banyu ngira gusubire mu banyu n'ukuntu hazi Aragoye kuzamuka. no kuzamuka hazi